ଏମିତି ଚାଉଳରୁ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। केते मिनिट करिया एमती झियो सिझिबो तो खळीटा ना सिझिबो ना सिझिले देखो ओहो माने माने बहलिया बहलिया हेले जंदी का धरी होबो ना ए रको काठवा ए रको से जो लागी गला ना से रको काठवा हे गैस सिम रे थी कोनो सिम करले ठीक तार होबो लिमिट क्या खाइतिलु